Żgħażagħ minn 20 pajjiż Mediterranju madwar l-Ewropa bħalissa jinsabu f'pajjiżna għal Young Mediterranean Voices Euro-Mediterranean in Debate and Policy Forum. Dan huwa l-ewwel dibattitu tax-xorta tiegħu fl-Ewropa kollha li ser iwassal sabiex imexxi l-Aġenda Globali għall-Iżvilupp Sostenibbli tal-2030. Permezz ta' dan il-forum li ser jieħu forma ta' dibattiti interkulturali immexxija miż-żgħażagħ ser jitfasslu proposti ewlenin biex jaċċelleraw l-implementazzjoni u jżidu l-firxa tal-Aġenda 2030. Dwar dan tkellimna ma' Paul Walton, id-direttur tal-istrateġija tal-Fondazzjoni Anna Lindh, li flimkien ma' Aġenzija Żgħażagħ ħadu f'idejhom dan l-avveniment uniku li jinkorpora pajjiżi mill-Lvant Nofsani, l-Afrika ta' fuq, l-Ewropa u l-Balkani. This is probably the most significant youth event in the Mediterranean to ever happen, because it's the first time we bring a program from the South Mediterranean, from the Arab region, to Europe. And Malta is, of course, a perfect crossing point for that. Ma setax jonqos ukoll inkellmu żgħażagħ li qed jipparteċipaw f'dan id-dibattitu. My hope is from this debate is to represent my country and to represent the SDG goals. My hope is to actually work with the youth power in my country to actually spread these SDG goals, make sure that we have good quality of education, gender equality, climate change actions, and all of these qualities. So what I would like to see is the stereotypes obliterated actually, and the cooperation between two different regions from the south and the north of the Mediterranean. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima saħaq li wara inizjattivi bħal Vot 16 dan l-avveniment juri kemm il-Gvern irid li żgħażagħ Maltin jokkupaw ruoli ċentrali għall-politika ta' għada. U għedin nagħtu l-għodda kollha neċessarji liż-żgħażagħ sabiex iwasslu l-vuċi tagħhom, idejat tagħhom li fuq kollox ikunu jistgħu iwasslu għal prodott finali li jkun qed jara qabża il qudiem f'dik li hija kwalità tal-ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.